Ngokugwata ugeni uringi kirinteto chetu cheruthe mwenge chokera MC wa Mitungu Evans MAWIRA wa kiama kia UDA niwe mutongeria wa baria baingi mbungene akaunti ya MERU nawe MWENDA ITHILI wa kiama kia BAS na uria ni MC wa KITHI niwe mutongeria wa baria BAKAI mbungene ugitikia MUKANUKIA wa baria baingi kinenkeriji MUCHUI wa ATHWANA na kio kia MUKANUKIA wa baria BAKAI kianenkerwa DMK KIOGORA wa ward ya Bogeta West. Muriuki na ripoti hiji. Mutijona wa mbunge ya MERU ichokerete nikenda ITHILI na mbere ikarubyayo itongetwe speaker ibubundi indi mutijona wa nguge ya mbere yukai gutumira atongire mwanya mwanya barabaga atongire mbunge ya MERU kulingana na boro tibiama. One of members have the following communications made. Kiama kia UDA nikio kina MC baraba ingi na nandika jikakitia mutongeria baraba ingi kirake jokitu na Evans MAWIRA MC wa Mitungu munini wa Edhore Patrick Mutuma MC wa Kisima na MUKANUKIA munene wa kiama giki ni Jim MUCHUI na munini wa kiama Ngaruni MC wa Kiagu kiama kia BAS kana DP kajokio tongire kibabaraba ni ndene mbunge ya MERU ara MWENDA ITHILI MC wa KITHI ajukite kitiki kia mutongeria baraba nini na munini wawe Edward muri MC wa Igembe East kiogara DMK ajuka kiteke UKANUKIA kiutongere baraba nini ndene mbunge iji bena MC wa Mwangambye no na Mbunjuki amana ni natongire baba kuthwa bajuketie utongere ba county assembly ya MERU tukere ne karuke mwanya na speaker wa mbunge iji no ibubundi augite bathurite committee mwanya mwanya iliga atethire witi na mbere ba county assembly ya MERU ironya kamiti iria ikethwa ikithuja antu baria gavana wa MERU akethwa akiorotera jama minister na twajukia aishimwa baraba kala bayi kamiti on appointment eunire tegaira antu bonda bakureto ingavana kenda bomba kwa vetted kana batu wakethera bo qualify kuba bene interview then twa zero to watania baraba kala bayi kamiti on selection eunire kamiti ira ikaira members kamiti na ira bagethwa bali ndene nau na kamiti ithatu house business committee eunire ni kamiti ira yomba gukarandi gurukende banga ugirige itondene mbunge niwe house business committee itretkaniririe na kulingana na speaker nandi MC baba ketha betero tero Mombasa kuna maritano na kanya kaga baka atumira kinya kona ria gavana nikenda kwithura kwina urumwe kwa twena gavana tukujire na heshimwa beto heshimwa nutebete training Mombasa tukira tukakara Mombasa tukujire itoretie gavana wetu yatwaranirie tukaranire turejanire ikenda tubanga mipangilio ya urea kaunti yetu igetithwa mbere atuichoka kia assembly ya MERU muthiria narua MC wa ATHWANA Jim MUCHUI na arungikira assembly iji akenda mantu jampa jatho ya kiarirwa. Hi, Honorable Jim MUCHUI, a member of County Assembly of MERU representing ATHWANA Ward. Request to interrupt the business of Tuesday 27 September 2022 at 10 a.m. as a matter of urgency to discuss the drought situation in MERU County. And by the virtue that you have given and support those honor members, it really shows that you really have those people at heart. So na kuromba member ba County Assembly patuwati kusukuma thirikari county na national government kenda tubomba kwa wabia kuria na tuona mwanga to break from tradition to wanto ba wabia kuria tibranto barata wakieni na kithumba pato kwa ya wabia kuria muntu kimboke moke hapana to thirikari no mwanke map michi so that now na ndo baraba iko so that now bia kuria ya bike ya kwa tweka biri kwa michi yora county rengi iko bwithia na pia ndaromba bato tethie kusukuma still thirikari yetu ile tutethie kureta feeding program aritoba ruwairo chukuru so ninkomba atongere bonde ba MERU bato tuthuri MERU ninkomba mbere matwirete amwe twaririe mantu ya thinera antu barabe MERU nontu bombo kwa tukaga nyantu bo turingira kura ana bate gweta shukuru achiari bate kumama nyanyo mochi wangu achi kuangaika ati tempara ya antu ake irendene MERU county twena kinya mpara ya ndethia kwau nkenda kuria relevant stakeholders but take action kenda kutikagie njirenge ya kumisa antu ni untu ba fight for
pasture. Amna popo MCNDMK Kiogora etho akiuthura miunda mwanya mwanya thirikari ya kaunti ya Meru ireburi kwithwa ekiri mwana ntu kwewa irio. For example, Kaguru Agricultural Farm nara South Menti na munda jo munene imathaka kije kuna kwirwo njoro rwa rwitike rwitikaga unonto rutena utikyo rukuthithia. Ina county government na munda jo nginkurukia eka 700 jo andi majani na utigania east majani jo tutijinyi ba obaketha nonto tirio twareterwa statement assembly kiuga ini kamcia Meru county at this tea farm ya county kureta mbesa hii ni arume baigitangirite miuna na ubaketha Egoji West nara gwita kwa Nthunguru twina munda jo munene muno jo county iminkando akiri na ndoji kurukirite ku na munda jo kuruka eka 2,000 twina munda jo ngejo munene mitungu nara kwa airport actually munda ene jo kwina nyamwirera department ya agriculture machines tractor imami no gutikyo ithithagia na nto ibandiki gukaragia tractor bombe chabale ya misale ukalia tractor ije ka tractor ikwajua kana something like that no but kulima nothing tractor imami mitungu. So county government ile abati othige ikutegudhurania mbewa gitweja farmers na ndewe to farmer mbeu atena roje nyamunde ne jwawe kwiboka mbeu inyaba mithambie na bamire nundu bathina gya kuria so kira kine tomi imiunde ejere motokirite strategic grain reserve igitaria kwina mpara itukutu maragirio bya county na ndibira tutwire twiga store long term stores antu beto batikari impara ngiripotera Wuru TV mbitamuthuri muri